Gaan die ANC se steun volgende jaar met die plaaslike verkiesings verder daal? Kan Helen Zille en die DA genoeg steun werf om haar die volgende burgemeester van Johannesburg te maak? En gaan daar rekenskap aan die polisie wees oor alles wat by die Madlanga-kommissie gesê is? Ek bespreek hierdie vrae met Dawie Boonzaier, Pieter de Tooy, Prins Mashele en Ibrahim Fakir. Ibrahim, let's start with President Cyril Ramaphosa. Is he going to finish his term? It's possible that he will. Not for any other reason other than the fact that I think you have local councillors who are looking around. And if they're led by someone else, the likelihood of them all losing all of their positions is extremely high. So this is simply a matter of self-preservation. It's got nothing to do with the performance of the president. Pieter, hoe sterk staan die president tans? Hoe sterk staan die ANC? Die ANC is in 'n baie swak posisie en na volgende jaar se munisipale verkiesing waar ons sekerlik nog sal praat. Die ANC, ek sal nie my huisverband daarop sit nie, maar ek sal my kop op 'n blik sit deur te sê dat die ANC gaan nog swakker doen as die vorige munisipale verkiesing en dan gaan Cyril Ramaphosa onder verdere druk kom. Dan gaan jy die faksies rondom Paul Mashatile en Panyaza Lesufi wat druk op hom gaan sit. En as ons kyk na die laaste paar ANC presidente, nie Thabo Mbeki of Jacob Zuma het sy amptetermyn voltooi nie. So dit is 'n moontlikheid dat hy kussingsgeligheid kan word. Ons moet dit ook in ag neem en as die ANC dan sukkel by die munisipale verkiesing volgende jaar, gaan soos ek sê daai faksies natuurlik met hulle messe na vore kom. Cyril Ramaphosa het beheer oor die nasionale uitvoerende komitee tans. Ek dink hy staan relatief sterk in die ANC. Daar is toenemend geluide van ongelukkige faksies wat besig is om druk op hom uit te oefen, maar soos Ibrahim tereg sê, die hoë vlakke van selfbewaring, selfpreservering om toegang te behou tot die netwerke van patronaatskap en onttrekking is baie belangrik vir die onderskeie faksies. So ek dink nie daar's 'n gevaar dat Ramaphosa binnekort uit die kussingsgelig sal word nie. Maar mens moet ook sê 'n jaar of 2 gelede het hy basies bedank. Was hy op pad uit. So sou Phala weer 'n kwessie word, sou Phala weer tot op die spits gedryf word, sou daar strafregtelike klagtes ingedien word, sou die direkteur van provinsiale vervolgings in Limpopo besluit om iets te doen, kan daardie prentjie baie vinnig verander. Dawie, kom ons gesels dan oor die plaaslike verkiesings en veral Johannesburg. Dis 'n baie interessante wedloop vir burgemeester. Weet ons hoe sterk Helen Zille tans staan? Wel, jy praat iemand van die Kaap bly, maar vir iemand van buite af inkyk, het is eintlik 'n ongekende opgewondenheid wat ek bespeer met haar kandidatuur hier. Nee, ek weet nie of mense noodwendig van haar hou nie. Hulle is net opgewonde omdat iets anders gebeur slag in Johannesburg. As net nog slaggate, nog stukkende verkeersligte, net dieselfde infrastruktuurprobleme wat net vir altyd sal aanhou. So ek dink sy is besig om te woeker agter die skerms, hoor ek by DA-bronne. Sy is elke dag alreeds op die veldtog besig om stemme te werf. So hulle is beslis eers uit die blok uit. Prince, what do you think? Is Helen Zille, does she have a chance of becoming the next mayor of Johannesburg? Actually, firstly, let me answer the first question. Will Ramaphosa finish his term? He won't finish his term. He won't? He won't. You will call me again. I'm not saying probably or what. Are you dead certain? Yeah, I'm certain. If he finishes, call me here. And you will laughing, you will see. Here is the thing. South Africa, since 1994, has had 4 presidents. Only one finished his term, Nelson Mandela, and he resigned after. The rest, Thabo Mbeki didn't finish. Kgalema Motlanthe didn't finish. What makes anybody to think that Cyril will finish? He won't. Number one, Cyril, we know that his term ends in 2027 in the ANC. Somebody is going to take over after him in the ANC. And the ANC has now an established culture that when a new guy comes in the next 2 months or so, the guy who's incumbent in the state is booted out. I bet my last penny Cyril will not finish his term. The last point about him is this. Cyril is actually the weakest president of the ANC since 1994. If we were to look very carefully and say, where was Mandela's constituency in the ANC? You can identify it. Where was Mbeki's constituency in the ANC? You can identify it. Where was Zuma's constituency in the ANC? You can identify it. Where is Cyril's constituency in the ANC? You can't identify it. Let me park that. Let's come to Helen. To Helen Zille. Here is another bet. Helen will be mayor of Johannesburg after the elections. You see, I'm so bold. She will be mayor of Johannesburg. Why? Number one, I've endorsed her. Let me be clear.
publicly. And I do endorse her. But she's not going to be mayor because I've endorsed her. She's going to be mayor because of this. If you look at the ANC in Johannesburg since 2016, it has been moving in reverse, and the DA has been growing in Johannesburg. Just go look at the numbers. So the DA is going to emerge stronger next year. It will be so strong that the ANC and the rest will not form a coalition government without the DA being involved. There will be a coalition government. It will be led by the DA. Ibrahim, are you willing to make any bold predictions regarding the municipal elections next year? Absolutely not, because I have a lot more to lose, it appears, than Prince. So, I wouldn't make so bold as to say that Cyril definitely won't finish his term. The question about the culture is that I don't think you can establish a culture over 20 years. It's not really a culture. It's convenient for those in the ANC who will want the guy out. But I don't think it's necessarily a culture. Where Prince is correct is that they have a standing resolution which said that they can't tolerate two centers of power. So if there's someone who vacates in 2007, there are effectively two centers of power. 2027, sorry, 2027. 27, so they then might invoke that rule. Or come 2027, wherever the conference is, they have to amend that rule. Number one. Number two, around Helen Zille, the likelihood is that she will be in government, but in a coalition of sorts. I don't think it's unlikely, given how the local government system plays out, a combination of wards and PR. A lot of ANC voters are likely to stay away. So the proportion in a proportional system obviously so shows up. They will win their wards, the ANC will win their wards. So this is the second portion, not the PR. In the wards, they will win their wards, but they will win it by a very slim margin. And the ANC will win its wards by a greater margin. That will balance it out. So I don't think there's going to be a clear winner, but they will have to accommodate the DA in some kind of government. Dawie, ek dink ons behoort net te beweeg ook nou na die polisie. Ons het daaroor gepraat. Groot verwagting van sekerlik die hele Suid-Afrika dat groot veranderinge teweeggebring moet word. Dink jy dit gaan? Ek wil ook nie voorspellings maak nie, Lorenzo, want anders moet ek weer volgende jaar kom sê ek verkeerd ek was. Wat die polisie, wat die Madlange Kommissie en die ad hoc komitee wel doen is dat die ANC se vuil wasgoed word elke liewe dag in die openbaar gewas. En dit beteken dat Fikile Mbalula, die sekretaris-generaal van die ANC, al wat hy moet doen is hy doen net krisisbestuur. Hy moet net elke dag hierdie 4 doodslaan, dan daai 4 doodslaan, sê hierdie ou is nie 'n ANC lid nie, maar okay, hy het dalk 'n geldjie gegee vir daai ANC ou. Die ANC weet nie op die oomblik hoe om hulle self te vernuwe, 'n boodskap wat ons nou 8 jaar lank hoor en vandag weer gehoor het, ek het amper doodgeval. Dat hulle weet nie om hulle self te vernuwe nie, want hulle is nog steeds besig om hulle self 8 jaar later uit te sorteer van die Zuma korrupsiejare. So ek dink hoe gaan jy volgende jaar meer steun wen as jy dit nie kan uitsorteer nie? My voorspelling is as die ANC nie dit kan regkry wat hulle nie by oomblik kan doen nie, dan dink ek as die ANC hier in die lae 30s begin val volgende jaar, hoe gaan Cyril Ramaphosa dit Pieter, maar iets moet gebeur, sekerlik. Ja, ek dink die belang van die Madlange Kommissie en die ad hoc komitee is dat ons in vers en kapitel sien natuurlik wat verkeerd is, maar dit gaan vir ons 'n padkaart gee oor hoe om die polisie te vernuwe en hoe om die polisie van bo tot onder skoon te maak, om te sien waar die swak plekke in die polisie is, byvoorbeeld misdaadintelligensie wat veronderstel is om aan die polisie 'n vooraf waarskuwing te gee oor die ontluikende syndikaate, hoe hulle funksioneer, maar dit het nou basies 'n spaarvarkie geword vir ANC syndikaate. So dit is van uiterste belang dat hierdie kommissie sy werk voltooi, dat 'n omvattende verslag saamgestel word, sodat wanneer politieke verandering uiteindelik kom, wanneer die polisie byvoorbeeld onder 'n nuwe party se jurisdiksie val in 'n regering van nasionale eenheid, dat jy daadwerklik verandering kan dryf en daadwerklik hervormings kan dryf wat so broodnodig is. Die nasionale direkteur van openbare vervolging, ons sal hierdie week word onderhoude gevoer. Dit is nog 'n baie belangrike ontluikende storie wat ons volgende
volgende jaar gaan moet volg. Die nasionale vervolgingsgesag is so kritiek belangrik deel van die argitektuur van die strafregstelsel. Hy moet funksioneer en ons het waarskynlik 'n nasionale direkteur nodig wat nie bang is om staatkapingssake na die Hooggeregshof toe te vat nie, wat nie bang is om die ondersoekdirektoraat te help om meer hulpbronne te kry om meer mense te arresteer nie. So volgende jaar gaan 'n baie belangrike jaar wees om te kyk of ons die strafregstelsel wat so kernbelangrik is aan die sukses van die toekoms van die land behoorlik kan hervorm. Nou kom ons op dit doen. Pieter Dawie, Prins Ibrahim, baie dankie. En so kom die laaste episode van Ingesprek vir die jaar tot 'n einde. Dankie dat jy vanjaar getrou ingeskakel het en mag jy 'n geseënde feestyd beleef. Ingesprek is terug op 12 Januarie in 'n splinternuwe tydgleef. Voortaan sal ons 8:00 die aand begin en dit sal soos altyd regstreeks net hier op Kyknet wees. Ons sien mekaar in 2026. Goed gaan, tot dan.